cijelo vrijeme, kako živim, blizu mi je 80, cijelo vrijeme sam plaćala zdravstvo, sad sam penzioner. Međutim, naše zdravstvo u današnje vrijeme nikako nije, iskrena da budem, teško onome ko je bolestan. Tražila sam, trebala mi je zdravstvena usluga, je operaciju da izvršim i prijavila se i sve i doktor me pregledao. U tom momentu je sestra došla jedna i rekla vi se ne možete ovdje operisati. Ja sam normalno bila iznenađena i muž, suprug, odakle, zašto, kako, samo je slekla ramenima. Ništa nije rekla. Uslugu tu zdravstvenu koju sam trebala dobiti, nisam je dobila. Zbog čega, šta, kako, to samo oni znaju što me nisu htjeli operisati. Tražila sam poslije šta da radim, kako, pa sam našla, ona je našla privatnika koji to radi, a moje je to trebalo da se uradi stomak, hernija, koji da nisam Bog došla. Eto, odmah da kažem. I operisao me je, nažalost, i kad sam otišla na kontrolu, jer mi nije bilo odmah nakon izlaska iz bolnice, kući 2-3 dana trebala na kontrolu, ali vidim da nešto nije u redu. I odem i kaže, hajde sad da vidi ranu, da se previje. Ma znate, kaže, šta? Ma to ja ne znam ko vam je radio. Ja sam stala, njemila. Ja sam njemu fino rekla, doktore, ovo sve što je na mom stomaku i ova mreža i sve ste vi to i u stomaku to ste vi radili. On nije ništa odgovorio. On je samo šutio, možda se i on čudio. I otišao za svoj stol i nešto počeo da piše. Šta je neke tablete kao upala, nekakva nešto. I onda to sam ja rekla, eto to kad završite dođite ovdje, ponovo vidjet ćemo ovo, znate kakva je već doktorova priča, sad ovo, pa dođite za 10 dana, za 15 da vidimo šta je. Ja sam njemu rekla, ja sad za sada ne mislim vam dolaziti. U međuvremenu on se okrenuo prema meni i kaže, znate šta, dođete vi meni, pa ćete kleknuti i moliti da ja vas operišem. I onda ja sam izašla, ja nisam znala gdje da izađem. Da mi tako doktor ko me operisao, koji to se... Iskontala sam po svoj prilici da je nešto ostalo, dok on mene poziva ponovo da dođem. Ja sve je to plaćeno njemu, to je privatnik. Jer mi je uvijek gore u zdravstvu koje sam plaćala 40 godina koje sam radila, ništa od toga nisam imala. Tu operaciju, svi računi imaju, kad sve saberete, negdje 6.000 maraka. Trebalo je sabrati te pare. Ne volim ga ni spomenuti, ni vidjeti, ni uopšte da ne postoji. Jer odmah se sjetim toga, odmah počnem drtati sve šta sam, ne može se sve ispričati. Sad opet moram otići nekome tu herniju da vidim. Da li ću je, pošto sam svega i svačega prošla, i puno tih operacija, sumnjam da ću igdje raditi, pa dok živim, a jedino bolovi da ne budu, ne daj Bože bolova, ne bi mogla podnijeti.